nibyo ko impapuro ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwarazitanze mu minsi ishize dusaba ko uyu mugabo Ntiwiragabo uri mu Bufaransa yatabwa muri yombi kugira ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha bw'u Rwanda kugira ngo bumukurikirane. Nibyo rero koko twarazitanze kandi zamaze kugera aho zigomba gushyikirizwa. Mwatubwira ibyaha ashinjwa akurikiranyweho? Wenda ubu ngubu kuko turi mu rwego rw'iperereza ndaba nirenze kugira ibyo mvuga bijyanye n'ibyo aregwa, ibikorwa ndetse n'ibyaha, ariko icyangombwa nakumenyesha ni uko gusa izi mpapuro zakozwe kandi turakorana n'urwego rw'ubutabera mu Bufaransa kugira ngo ibyangombwa byose bikorwe, amategeko yubahirizwe, noneho atabwe muri yombi. Mbese kuki mwagombye gutanga urupapuro rusaba ko afatwa kandi muzi neza ko ari mu Bufaransa, igihugu gifite ububasha gihabwa n'amategeko cyishyiriyeho cyo kuba cyafata kandi kikaburanisha umuntu wese ukekwaho kuba yarakoze icyaha cya jenoside? Icyo navuga aho ngaho ni uko ibyaha icya mbere yabikoreye mu Rwanda, ibyo aregwa yabikoreye mu Rwanda. Byumvikana ko u Rwanda rufite ubwo bubasha ndetse n'ubushake bwo kuba yaza mu Rwanda kugira ngo abe ariho aburanira. Naho kuba twabyohereza mu Bufaransa kandi nabwo bufite ubwo bubasha bwo kuba bamuburanisha, ngira ngo ntacyo bitwaye, kuko gusaba umuntu wakoze ibyaha n'uburenganzira bwacu ndetse bashobora no kumuduha, ariko bitanabujije ko ibyo twabahaye bigaragaza ibikorwa aregwa, ibyaha tumurega, nabo bashobora kuba banamuburanisha. Hari ibintu bibiri. Icyo dukora cya mbere ni ugusaba ko azanwa aho yakorewe ibyaha mu Rwanda akaburanishwa, ariko mu gihe basanga bitari na ngombwa nabo bafite iyo obligation yo kuba bamuburanisha. Ngira ngo rero byose byohereje amategeko muri rusange, ibyo twakoze byohereje amategeko, kandi basanze ari ngombwa banamwohereza kugira ngo abonere mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko se kuba aya makuru yarashyizwe ahagaragara ku munsi umucamanza mukuru w'urukiko rw'insigarira rwa TPR, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriho u Rwanda, Bramert, yari mu Rwanda azanywe n'ikibazo cya Kabuga Felicien nawe uri mu Bufaransa, hari isano ayo madosiye yombi afitanye cyangwa se ni impurirane itaragambiriwe? Icyo navuga nta mpurirane ihari, kuko ngira ngo uriya mushinjacyaha mukuru ari muri misiyo ye y'akazi mu Rwanda kubirana na dosiye akurikirana ya Kabuga Felicien. So ntaho bifitanye isano, gusa nuko wenda abanyamakuru babajije umushinjacyaha mukuru n'ubijyanye n'iyo dosiye akagira icyo bisobanuraho, ariko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukurikiraneho uyu Ntiwiragabo ibikorwa ku giti cye, kuko icyaha ni gatozi, naho Kabuga Felicien afite ibyo aregwa ku giti cye, bimureba ku giti cye. Ngira ngo rero ntaho bihuriye. We nk'uko mubizi azajya kuburanira Arusha, kuko niho yasabwe ko ajya kuburanira, ni nacyo kiri gisuzumwa ubu ngubu. Kuba ari ahangaha rero mu Rwanda ni uko birumvikana, ni ukuza kugira ngo arebe akusanye ibimenyetso bitandukanye, arebe abatangabuhamya n'andi makuru, kandi kuba yakorana n'u Rwanda kuri iyi dosiye ni ibintu byumvikana. Ariko nanone dosiye ya Ntiwiragabo iyo iri ukwayo, twayisabye nk'u Rwanda, twohereza impapuro mu Bufaransa nk'ubushinjacyaha bw'u Rwanda kugira ngo noneho dusabe ko uyu mugabo nawe yafatwa, ariko by'uko ntaho bihuriye. Aho bihuriye gusa nuko wenda bose ari abanyarwanda wenda bakoze jenoside, bakekwaho jenoside, ariko by'umwihariko ntaho bihuriye muri rusange. Faustin Nkusi, umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.